he building hi kan thlen na khani ta chuan he tilai hian thutna theng thanuam tak melo oma tuna hian chundar som pani le mini somli pakwani to a karon thau thave chani a chan chu kamu thailo wa jing kara taranga le chan ve vera tangin african hawan zayan tre vak vak to a kamu thailo ni jang ha kamu tlai ro pui boxya an chok veka breakfast an e veka no kir le to lampang ani to na hian Smil pen Tihan gate pon atang hianin kan langa hetilai hi Norwegian Mission Society siamani ta ni chumo chite te omna la hi hetilai hi an reception ani ta a chon he gate veng tuan omrenga zan khwai nan omta du du lu thei telawani achunga hianin I Norway atanga missionary te khatyang ho kha an om khom na ni ta a chuanin I khi tilai te ki chung kwa missionary ten om ta ni mo a then chu school te ni boka chuanin I hetilai om kherlo I missionary mun than dewa om te chumi te fa te po chu hemi school han an thon vek ani chuanin sotilai so chite te an thian howa kan lo thlen chan lo thut na kha ni ta chuan hi reception kha ni ta ni reception ni ta engkim entinan I auto rickshaw te engkim order dong khan heta hanan order tir veka chemical tlang order vekinia klemina to shet zela ma se an order te kha an shiat chian mi an ni awang khan I to jok ma se an mangta char mai ni chuan hetila hanin volleyball khelna te om ve vo in a hianin kan khel thei sam kan be se rei lote tal chu kan khel kan be se he tilai hianin bol thawak lo ho turan ne ya reception a hian chuan khutilai khu chite te ho thut khom na thin ani ta ni in mu khom chwa don ten ta hian kan in mu khom ta ni mo hei hetilai the school te ni school ho hi hei kala zo chang che lova chuan hei school hetilaya missionary fa te ho te I Norwegian ho le an mani kherlo po an niang school hi lian thama chuwang chan Norwegian chau tur chan chite khanu fokla re ve ma de sam gor pa school har nu kharles na engelsk oya eller gå på poem class eller hetilaya missionary fa te mai ba ka English zirte poem lampang zirte an school kalna ni ti ni chu chite in chan hen omna te hi nuam vere lutuka Norwegian omna ni buka engkim hi a fel fai khop mai he hemi inan lo man hi rupi sin cheng sing riat le sanga vel borania pali in anin tum semta a chuanin thlakhata singni le tlem theu an peti na ni chu ato ve khop me a chan chu hetilai an omna ngor hi ato ngor ni lovin an omna hi a safe ta khita gate te om veka khatyang zong bil zong mo khang te ngai to chuanin ato chong lo ma se I hei hi khochunga khatyang anga safety om lo ti veng tu om lo ti meang gate te om lo ang chu ni se heng hi chu a ai tom de vin alwa thei ti na ni chu ma se atona chan kha engkim hi lo om pakhat ma om lo mo gate kal chang lo khan tu ma lo lu phalani lova ba ka hetila ya hei environment sim hi Norwegian khom na kha ne wang khan le hetila ya mi pa ngai ti meang Norwegian lo po ni se le khathiam ho te hetila ya Norwegian tene na thok ho khom na ni wang khan ato lo thei lo ani hei hi an toilet ania chon ta han shower an nei ve a hei shower hi lian thap pop khop mai ram re thei a ve sia chonin hei hostel ang chi de mo apartment pa ngai ta kan ni ve ni ti hian a chelu tuk lo a fai boka auto rickshaw kam jong do na hei tuk here we come is auto rickshaw in India an auto rickshaw man na te hirin ai na lo tau ze kan ni om ya chai rupees in chang sa sari vel ni dai mai chan chu tianin an omna atang hianin an lam tira reception atang hian ang ko tir ta eng angrei po omila kan om chu jong ka min hak chap chak don ni chu mo
chuanin hetilaya kholaya hayar ang mai ai nan lo ti to deu ani chu achan chu a safe abang khanin mai chianula khom ani bang khan him theyang ber khala ka ngai ni chu mo hean kholai te po 5 ve khom mai de ganske rein poka tu da kede Ja, på kaféen der, den grå. Hey, en botanic garden ve ni chu. Hello. Heta hianin lunch an lo buka. Restaurant? Yes. Eat in the restaurant. Hello, bonjour. Tuna hianin ni hliapin du emantia o ka titani chan chu alum lu tu ka mo. No region ho chan an du ve lo ni hi hei. Oi, det er ikke så verst. Geisha bodde sånn langt før, så var ikke norsk lunken, så kunne du ha masse andre lunker. Vil dere snu dere to litt? Den stå sammen, ja. Ja. Betere French tong tiamin hei. Pom dialam turani chu pom menilavin mo. Pom dialam turne French ane hei apple tinani chu. So tilai so nunu te nang kanin bia akan kalpel duai to aming i apoi lo ti to meang maulian pui te ania than ti to pa ma se mi zawra matam lu tukati saka karin aina lian ve ze kani hi. Now we just looked around the botanical gardens, and now I brought my mom and dad here. We're going to eat some food at the restaurant that they have here in Antsirabe. Is it different meat? This cheeseburger? Oui, very the meat. And can I get one fresh? Yes, one fresh. Me too, one fresh. Two fresh. Two fresh. And Natural, okay. s'il vous plaît. Big one, small. Grande, Du måste bara hur lång tid det ska ta då. Combien de minutes? Madagascar biaren ya hei 1% ayan niam alcohol obni chu atlem dan chu mo Fiji drinks pangai ang velani atuile tu katia chi teina kan inani hi atlum ta pa alcohol taste ka lo ta pa ni chu Stekt potato. Oi separis tuna kan choina kha ariar noi khatle sang thum velania kroner chon zani somnga velania rupees in sang ni velani chu hetila hi ka thom no ken zong zong ha kan the khom ta ni chu petera hian in voili akeng kha kan thlenna tang khan hi mathias ken khani ta so ta so anika mama papa ken khani ta ni chu mo ti hian ma se hei katin hi a chhelu tu kan kal main fix katung kha ka fix man ngang lova a chan chu kan boilu tu ka wang khan hei india ang cha ni hi hei current ron om lo le to ni hi chuan tu na hian so tilai son tlom de vinan lo ti theya za ni somnga ver lekin mizoram ai puna tlom de yang karing chu chu tu na han ti turing kan kal don ni chuanin hei sei to ang khan electricity om lo le to a zanina a om huna no pang korte puitling korte khate ang chi kha kan then sang vekanga naktu ka pek na pui kan nei don ani ma se chi te hianin mama mi re thei thil pek live vel te khatanga film la ka da chwa kha ti tur ani lawati de tat ani chu kan en zelang engting ani don tlema jong chu ka film threm manga ma se vai chon kati lo melani hetilaya mi mutur ngota mi re thei thil lo thil pe thil thati ni om taka lo lan vel kha adu lo ani mel chi te hian ba ka thil moi ni lo thil tha ni lo ti de thata kan en zelang khuathim vek khiti lai ki kan thlen na kha ni ta ni mo So white. Because Akela? no. Now? ja Den hadde hun mye til en av jentene i fengselet. ja ja Jeg stemmer for å bytte. en er bytt Du kan bytte. ja jeg vet det Vi tar Men han var fin. Kanskje denne til å Ja. bli i fengselet. Sånn her, kanskje.
Mathias, er du klar til å forklare en gang til nå? Ja. Nå skal du snakke indisk. Ok, forklare. Så har vi lagd klar poser med klær som skal gi til familier som bor i Torgby-landsbyen. Da har vi samlet litt manneklær og barneklær og dameklær. Og bare skal gi en hel pose og si at her kan dere dele med hele familien deres. Ja, så bra. Ok, så flott. Kan din ihlanin hetilahi an lausiam kapata hianin chung kwa pektur hei nu haktur pa haktur le an fati haktur ang chin chung kwa pekturin an lausiam ni chutikan. Chite mursin shula. Lucy, tenker du at litt kjent på gata? Hetiang korlum haude uhi kolaya pekturin da cha angan tini chumo tiang kolaya random kan mu kan pe top doni. Flinke, men kan du huske? Skal du huske hvor du har? Ja, jeg setter denne her litt vekk, ja. Veldig søt den. Det er fra Katrine, den også. Det er Karen sin. Vet du hvor er den fra? Bestemoren din! Ja. Jo. Sitte. Kan du vite Mathias den? Så egentlig noen... Tenk om du hadde brukt mor blir så glad. Du kan gi bort for du reiser. Ok da. Oi, kan jeg male på prøven? Hæ? Ok. Har du herre-t-skjorter? Jeg har også sånne dameskjorter og kjoler der. Har du på det der? Ja, det er veldig mange kjoler. Tror du noen på ungdomshuset har kjole? De er 5 stykker, kan vi ikke finne 5 kjoler til de? Ok, skal vi se. Skal du ikke hjelpe til, du? Jeg leter etter vaktmester og... Ja, ok. Oi, jeg er mye på tråden. Ja, så koselig. Amalie. Du ser nå skal jeg bare vise deg når vi er midt oppi og rydder. Så her sorterer vi litt klær til folk. Så det er utadvendt i kvinner og familie. Ja, alle. Du må se hei til deg bor med familie. Hæ? Utadvendt inne i familien. Hallo! Så koselig. Jeg heter Amalie. Og jeg heter Kristine. Hvor gammel er du? Jeg hilste på en ungdom. Bestemoren til Kristine. Ja, Jeg likte den faktisk. Du, den var ja, vil du ikke beholde? Ikke så må du gi vekk et av dine egne plagg. Du skal beholde den. Den er god. Ja, du kan veksle, det kan du. Har dere egentlig kontroll i systemet nå, så kommer jeg og ødelegger. Jeg jobbet i fengsel i Kenya, og da hadde de stripete. Den er veldig søt. Ja, men det er vel barn. Se på den. Ja, den er barn, ja. Hun blir så glad hvis du ville bruke. Så gøy. Ok, jeg skal sortere sko. Barneklær. Ja, det var fra, jeg tror det er Steffen sin sko. Ja. Den er Philip sin, tror jeg. Alltid på vekk. Og den også. Til ungdomsfengselet. Må se, Mathias, hva er det du skrev? Puss antihi. Calcutta. Ja, Calcutta. Hei. Ja, otereksop. Si hau ka heta hanan om bet su puss dinan lau ka wani chu. Chu mi te ta tur chu an da sang bi korlum de uno. Eller bare barn. Ja, nå bare ta alt for langt på den. Ja, nice. Men jeg merker de så fake de med over. Så det... Det må du gjøre. Ja, ikke sant. Det er jo Karin. Ja. Ja. Annika, hvorfor jeg ler, du vet det. Hun brukte det. Så derfor... Det var jo litt frekk med litt sånn slag. Hei, tite chanu anuin hei ronken nya chu ka hak tok che lo ni wangin min pedon ani Danish design nya kalak sak don ni. Okay, tusen takk. God til å jobbe. Okay, dere er så flinke, kan dere klappe for alle som er flinke? 5 ganger. 1, 2, 3, 4. Ja, så bra. Tusen takk. Ja.
Tusen takk for i dag. Ja. Ha det bra. God natt. Vi ses i morgen. Naktuka tomno ka kan sem to don ani. Ja. Ja. Oh, so sweet. Ja? Hey, bazar lian lut tu kan ya hey tu nan kan zuk en ve ma se ka en pe karing to lo ka ho to don kan ho to don in karing a chan chu ha thak teng mali tu kan ni si lawa khitila ya kota kuddo pakhat kha kan pele lok don ni tu hian ka kalpui no rei jan hau hianin an vei ve thawa ma se ka vei ang em hian an vei lo mo re theina la tong lo an ya wang khan an la re thei lo wang khan in an ni chuan in a shom na khan she lo ni chmo kuddo vele tenga an film vel bak chu nuam ka ti chong lo ma se thil om zia a situation ti lan nan khan kan la ver reng ni heng ho hi bajas vek kan dia veteran so lo silver ni so made in India ni hi lo tia kan kalpui te lo silver ni vem so dilai basketball so an leina chan tur chu khutilaya tuna kan kalna tur mo tham no kan pek tur mental lam boina nei ho khami te kha bolen nei lova chu wang chanin an thlen ti hian an lei sak to an pi chile deu to na hianin athar an lei sak le to na ni hei se kan han ten zor ve na sal tu kan hi silchar te po ang deuh ma se silchar ai jon kholai vel hi fai hey Kolkata style ang kha an potan plan ve trau thau ni hang te po hi. So now we go to basketball for our practice space. Once or twice a week for our whole stay. We are in a village called Tobi where people with mental disabilities or physical disabilities live together. And we talk to them, have different activities. So today we're going to give out some clothes. And we'll also go a new basketball since the one we gave them were destroyed last week. Okay, so now we are outside of Tobi. We're going to use some clothes and we also bought a basketball. Let our families meet the people we know and we'll show them the area and then we'll give out some clothes. Athok te chung ko ten tan I chumo video la ka phalo na chan hi an ma ni chuan puyan ti don lo ma se an ma ni hi hetilai social worker anga I na thok an nia wangin le so aran dan lo so chang ka tenga social worker an na thok an nia wang khan an ma ni chuan puyan ti don lo reng renga tia ma se practice ang kal na kha ni wangin a film thei don lo ni asoi pakha chu tu na han mi thang kha chuan in kan pon friend te ti man du kan rim hian nim cha kan ron kala an rong khoi thut mai thei chen ya min tia chu wang chuan tle min ka jam deu ni eng po ni se kan chok ve nge kan thil pek dan tur hi boy thak to pani hi achan chu hetiang hi I kan pek chuan in I pakhate te kan pek lo chuanin anin thik kwala boy thak don an te tuna han gate te tangin kan chhuaka ti han I plastic bag te ten le chuanin an da ta ni ti han an da nga chuanin an sem don ani Pants, not shorts. Shall I put it here? Dilahin mo. And yeah. Foran, Yason. Lead for six. Okay, Foran.
Det var høy. Ja. Hetila hi bag kan siama ni hi putin. Wow. Industry. Chatak kan hi hai. Wow. Hi. Oi, så fine. Oh, scarf. Det egentlig ikke billigste, ikke det? Men de fine. Bra. Her kan leivenge. Ta. Her Sankazan hi man vel ani chu rupees in be a to khop mai ma se a quality hi thatto pa chamai mai lo an tia hei an thlen tirin an lo lei to a kan naw kan fa te ho hian an lo mang to a chawang chanin a ti tlak to pani chu hei Oi, skal du kjøpe flere? Og skal du kjøpe den? Nei, ok. Mamma. Ja, var det nok? Kjempesøt. Det er en rødt opp. Man ser ikke leivek til det. Det var egentlig veldig fint. Ja. Tror du hadde brukt begge to? Ja. 30. Vurderer du å kjøpe begge? Ja, jeg vet ikke. Batum ka leita, hei. Hæ? You went for You went for Ja. Rupees siyang zavel min pekir turo na ilawa. Okay. Thank you. Yeah. 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 I know everywhere. So beautiful. If I don't do the production, Yeah. it's like this. Seriously? So you use it every day? Okay, now we're done. Mom, We're done. Okay. Let's go. Jeg kjøpte bare 3. Norway, ja. Jonty, kan du si hvor mye koster? How much it costs in Norway? It will be 3 more, at least 5 times more. at least 5 times more in Norway. Yeah. And they're made Because right here, so it's very good quality. Ansoidan chuanin heta anthil siam hi Italy le France an thon na sa ni chu. Okay. Ja. Hvor sitter? Ja, det riktig, ja. Chite te hi an fel to ka hian chan du nyan tu ra hanin cho lei turin kankal dona chu ka ti mai a supermarket kankal dona chonin an mani support nan hanin pathum lang pakhate ten chong an ti ta ni chu hemi te hi he an mer shat ve meng he tilaya an chon na version thani wangin an support tu ta ni chu poisa in hotel na vek nan Ja. Han var bare heldig fordi han spurte vet du hva du bestiller? Nei, sa han. Ja, det ble sånn at det Filippinene, det var bare Smil alle sammen. Smil. 1, 2, 3. Okay. Wow. Stilig.
Shem pestili. Oan? Amaria. Anglamarian. Let's go say bye bye Luvasua. Yeah. Sing darli. Choli sing darli ni. Kopui. Lam tha na lam panin kan le don to ni tu na hian. Ole tu na karon phaulan hi chi te te om na khwa an sira be ania Madagascar rama kholian ber pathum na ani Mizorama Welsh missionary lo lut masa panhi Mizo ten pubuanga le sapupa tia kan lo ko tak ten kumsang khazare som ko palia Mizoram an lo lu ma kum som panga dei to khan Norway ya missionary Paul in sui khom masaber NMS tia kan soi meithin Norwegian Missionary Society ten ansirabe hi an lo lut to in tuna chi te te om na mun lovasawa hian mun an lo khwar to a Norway Christian Housing a chuan Madagascar ram shelawan kherlawang chi te te thian ho po hi Oslo a college an kalna Christian College le NMS te tho ho na wanga he huna practice ti tura kal thean ni NMS te hian Mizoram anglo takin ti hian ansirbe khwa hian la omchil renga he khwa apianga Seilan Norwegian po antama Norwegian missionary theng khat te po in chi te nu le pa kan ni awangin minron chibaya kan chung rei lo te a po hian Norwegian khwaljin ron to dangan nuala anom na compound chunga hi chuan Norwegian tongari nok reng me ni ansirbe kho na hi asana wangin a boro ka noma zanlama phei chuan ni puilai po in korlum ha ka ngai changa tama Norwegian me ni lo friends ho te po in hunan lo khwar na saboka chu wangin he khwa hi an kho pui ber an thana na rif ain amoi na fel fai zokin ke chuan ka sia chuan mi thil pek tur kan ken te kha a hu hova kan pek ba ka tong le tu le chi te nen kholaya rem pe turin kanin khai chhoka no pang le puitling tam tak thom no le phe khok kan pe hlim le lom takan dong lai video te kalan wala ma se peter le chi te nen kan soi khom hu in khang zong kha chiang takati lan tul kati telova chi te thu soi karil ru khoi deu kan soi chonga nga Mama summu nana video siam tumini lauti kan sia ma se Norway ya miritheitan puingai lo omta se chungte chu itan puilai le thomnoi pelai vel video ila in YouTube pa ida chokang emti kha in ngai tola heta din hun chezo ka andina wangin le ramtla fwala anoma wanga an hlut na po shelo khopa mirithean ni awangte ande the ema wanga mi in social media anda chok tur po poiti me lo enga ma ngai lo po ni se African an ni emo Norwegian an ni emo mishing theu dikna le hlutna in ang nei vek kan ni na kha ngun takin ngai tola an hlutna an cha lo wang le poyan ti lo wang ringot khan an hluta lo ti na ni lova idu le puitling tema zong khada chokla ma se no pangpoi sei lo thil diklo po la she lo phe khachu thilom jati lan rami du ani po in an ma ni langchiang lutuk lo turin da theila mintia ke chuan mi in huve se kati zong te tha kati zong te arem kada chok mai thina he video ka siam atang hian kadar kar khatlo po mulet ngai don lo ma ila social media a ezon na na manga michan chejok te an privacy ngai poimo mia lova chiang tak takada thin te nen kandang chong don lo ti na alo nia chuwangin ti hian thil om dan sha thiam theinan asira tlemazong karonda lang ta chawa zanlamalak phei chu screen lian taka lo chuan mutla ko om don lo wangin ka tel telova thomno hi kan ken hem lutu ka wangin kan pe zo ngal theilawa chi te te thian ho pek zom tura kan kalsan cheu ba ka a then chu an khopui thana khwa kengletin kholaya kuddo te kan pe bokani engpo ni se chi te te omna khwa hian zanthum kan re hnu in thana lama chi te hroin kanin khalkir le tabau bawa chuan thana tang hian nili chamin kherkar te rau te a cholha dam turin kan kala thana lokir le in nithum kan cham le a chumi hnuwa chi te chu an omna khwa an sirbe lama kir le in keini Norway lampanin kan hovele ta thunga arem chang ma sabera chung kherkar moi taka kan hun mandan te chu ron phaulan le katum don ani ole engpo ni se tuntum video tan chon tok le phot se ka video min lo en sak le awangin kalom em